Ćao svima, ja sam Una i vi gledate Una Show. I danas je drugi deo. Kupujem sve na Harry Pottera. I opet iz Pepka. Ovaj put nije samo iz Harry Pottera. Da ću vam pokažem šta je sve. Prvo je ćebe. Pogodite kako. Harry Potter. Evo ovako izgleda. I sad ćemo da ga otvorim da vidite kako je lepo mašnica. I povučemo. Evo ovako ostaje. I... bio je karton unutra. Da bi bilo ravno. Evo, ne, evo. Ovako izgleda. Baš lepo. Dalje imamo, nećemo sad Harry Pottera, nego ćemo, kao što znate koji je sad skoro praznik, Nova godina i kupili smo ukrase ovako. Kupili smo dva ovakva pakovanja, zlatno, crvenih ukrasa koji su baš lepi, ako mi se sviđa kako izgledaju. Koštali su samo, koštali su samo 600 dinara, a ćebe je koštalo 90. Ćebe 900. I otvaram ga. I kako se ovo napravljena kao s dva sloja, vidite. I ovo su najobičniji ukrasi, vidite, ovakvi. Zato se ja vidim. I ovdje imamo dva sloja, jedan sa zlatnim ukrasima, a drugi sa crvenim. Vidite ovako, izgleda ne mogu sad ih vadim. Dalje imamo lepljive trake za ukrašavanje. Da ukrašavam planer njima. I koštali su 120 dinara. Evo ovakvi su, baš su lijepi. Ovo je ovakvi. Ove dva su novogodišnje, ovo su jednostavno. I ovo su boje Gryffindora. Dalje imamo mašnu za pse, za fotosesiju novogodišnju, vidite kako je slatka. I za mačke isto. Dalje imamo sijalice, ovakve za jelku. One svetle žutom bojom. I koštaju 700 dinara. A sada prelazimo na Harry Pottera. Prvo što imamo, to je češalj, ogledalo češalj sa Hedvigom, koji ima pismo i koštalo je 350 dinara. Samo skinem. I evo ovako izgleda iznutra, ovako češalj. I ogledalo. Mislim da ogledalo ima zaštitno nešto ili nije. Da, to sad nije važno. I evo ovako izgleda. A sa druge strane piše Harry Potter. Ovako malo stavimo i dalje imamo... stikere. Sada ću da pokrenem. Prvo imamo ovakve stikere. Ovdje je Draco, Luna, Dobby, Hagrid, Ludoki Čudljivko i Gilderoy Lockhart. Kupila sam ovakve dva. Dalje ovdje imamo još jednu vrstu, to je Hogwarts, zlatna skrivalica, Ron, Harry, Hagrid, Hermiona, Hedvig, čarobni štapić i Harry Potter. I ovo svaka košta po 150 dinara. I dalje imamo Mandragora, Crookshanks, male vile i dalje imamo ovakve letnice. I dalje imamo nešto zbog čega sam došla u Pepko danas. I to su Harry Potter prstenje. Sad ćemo da ih otvorimo. I koštali su 250 dinara.
I... Pogledajte ih. Ovdje je natpis Harry Potter, Hedviga, Harry, Hermiona i Harryjev ožiljak i Harryjeve naočare. I sad ću da ih obučem. I evo ovako izgleda. I idemo dalje. Evo vidite kako su mali zato što možda se menjaju veličine. Vidite, ovdje se menjaju veličine. Sad sam malo povećala, evo sad je bolje. I idemo dalje. Dalje imamo ogrlice na Harry Pottera, narukvice. I... prva je ovako zlatna. I druga ovako roza. Sad uopšte ne liči na Harry Potter, ali sada će to liče kada na njih stavimo. Sad ćemo da stavimo priveske koji mogu da se stavljaju, da se menjaju. Ovdje je Harry Potter znak, Hedviga, ovakva zvezdica i pismo. Vidite, iza svakog piše Harry Potter. Ovako izgleda sa priveskom. Sad sam stavila samo jedan privezak. Evo ovako izgleda na ruci. Stavila sam sada pismo. I to je sve. Stavite lajkove, pratite moj kanal i ćao svima!